ceerno wi eɗen gandi o alhaali e ɗi sifaaji ceerno neena xam nañu ne mbir mii akit melo yii ko haa haqqillaaji ɗi ngarta e Allah gonda e Allah ɗi gondira e Allah gollude diine Allah gollirde ɗum deftere Allah e sunna nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama neena mbir yii ak melo yii dara taxul lu dul rekk ndax xel yi dellu ci yàlla xel yi dellu ci yàlla ànd ak yàlla àndeek yàlla nag jëfee diine yàlla jëfee ko téere yàlla ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallama Allah kam to Allah tabaraka wa taala ko doyete tan ko dowato ko doyete tan وإن شيء لا تسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وينه ونو الله كم تبارك وتعالى كو الله كو دewete tan ko dewetenoɗo tan kadi ne ko deweteɗo tan ko dewoyteɗo tan sabi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum sabi hay hunde ala so wona tawa nden hunde e nde senna yettude Allah e rewde Allah heddi kay ko on paamata sifa no ɗum sennirta Allah e no ɗum rewirta Allah kono kay alaa ko woodi so wona tawa ina rewa Allah ceerno neena naka fekkontene yalla moom yalla rek la tabaraka wa taala yalla des kay jaamu rek dañ ko doon jaamu te dañu koy jaamu te duñu jóg tamti di ko jaamu moom yàlla wax na ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum nee na amul lenn lu nekk ci biir mbindeef bi lu dul loolu mi ngi sàbbal di sant yàlla di jaamu yàlla li des kay mooy yéena dul xam ci yan anam la loolu di jaamoo yàlla ak di sante yàlla waaye amul lenn lu dul lenn loolu mi ngi jaamu yàlla di sant yàlla ettoode nenno ko hikma Allah e golle Allah hikma muuyi Allah e golle Allah tan fof ceerno wi yettoode woodani Allah nde wonno ko hikma Allah e muuyo Allah e golle Allah tan fof ko hikma Allah tan e muuyo Allah e golle Allah ceerno neena sant ñalna yàlla naka fekkonte ne lépp nag xereñu yàlla la ak nammeelu yàlla ak jëfu yàlla lépp loo gis ci biir loolu la ëmboo xereñu yàlla ak nammeelam ak i jëfam no ko leñol makko kisa Allah ko jogi sabu yiddima leñol ngol e yilmade ɓe e jingande ɓe o illahu seftijan kisa radiyallahu taala anhu roki ɗum seftijan radiyallahu taala anhu o wimo yoɗo ko kala julɗo jiɗɗo waddi hen tebal makko heeride tabaraka sallallahu alayhi wa sallam kala nangol laawol ngol ewa on teɓanmo haminade jayni kanko e nen makko e bam makko ɓiɓɓe makko e rewɓe makko e isra makko rokkuɓe rewɓe ɓe rokki rewɓe e rokkuɓe rewɓe ɓay tan ko e julɓe ɓe ngo ñaani seydi dial ɓe jeddani kam fof ñaani tan defanima naatde aljanna ko alda hasbede e leefede e ɗum noon timɗi e dimin nangue wiide seydi dial radiallahu taala kadi mbirden e anniyeɗenaɗo to ceerno wi yettode woodani Allah nde wonno ko en leñol nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama kanko nelaaɗo Allah o sallallahu alayhi wa sallama omo yurmi leñol makko ngol omo yiɗi ɓe omo jingani ɓe
ɗum waɗi o anni hakkunde makko e Allah e hakkunde Allah e makko o anni ɗon o waɗi ɗon laawol cheikhana ahmad tidiani radiyallahu taala anhu sabi yidde mo leñol makko e yurmadeɓe e jingandeɓe o rokki laawol ngol cheikhana ahmad tidiani radiyallahu taala anhu o yamirimo ne kadi yo rokku laawol ngol kala juulɗo jiɗɗo o waɗi heen defaare makko heewiinde wonde kala nannguɗo laawol ngol on tew ɓanndu makko harminaadde jeyngol o naatata aljanna ko aldaa e hasbeede ko aldaa e leɓteede kanko noon eneene makko baam makko ɓiɓɓe makko rewɓe makko esiraaɓe makko rokkuɓe mo rewɓe e ɓe o rokki rewɓe fof ɓayde tan ko ɓe juulɓe e ɓe ngoomɗini Allah ɓe jeddaani Cheikh Tidiani ɓe ngañaanimo kamɓe fof ɓe naatata e nder defaare nelaaɗo Allah he sallallahu alayhi wa sallama ɓe naatata aljanna ko aldaa e hasbeede ko aldaa e leɓteede ceerno wii ɗum noon enen fof tiinnoɗen e diine meeɗen tuppitoɗen diine meeɗen enen fof kadine enen fof nangen laawol cheikhana ahmad tidiani radiyallahu taala anhu mbirden e nder anniya nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ceerno neena yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naka fekkonteni ñun xeetam nañu moom yonente bi nag sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg xeetam wi la te itam ku leen yërëm la te itam ku leen sotal la loolu moo tax mu yéene moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digganteem ak yàlla ak diggante yàlla ak moom foofu la yéenee def tariqa cheikhana ahmad tidiani radiyallahu taala anhu ngir bëgg xeetam wi ak yërëm leen ak sotal leen bi mu defee loolu nag tariqa bi mu jox ko cheikhana ahmad tidiani radiyallahu taala anhu mu digal ko ne naka jox bépp jullit boo xam ne bëgg na ko mu def ci nag gàddoom garanteem woo xam ne wu jagle la mooy lan képp koo xam ne jël na wirdu bi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam garantir na la yow sa yaram araam na dugg safara di nga dugg àjjana te kenn du la xisaab te kenn du la mbugal yow nag ak say ñaari waajur ak say doom ak say jabar ak say goro yi nga may jabar ak yi la may jabar yépp ci kaw rek nañ nekk ay jullit gëm nañu yàlla weddi wuñu Cheikh Tidiane te noonu luñu ko doonte sax ñoom jëliñu wirdu bi ñoom ñëpp dinañ dugg ci biir garanti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañ dugg àjjana te kenn du leen xisaab kenn du leen mbugal Ceerno nee na comme que nag noonu la mel mi ngi soññu di ñu dénku ñun ñépp nañ góorgóorlu toppatoo suñu diine bu baax a baax ñun ñépp tam ñi dajaloo booloo jël tariqa cheikhana ahmad tidiane radiyallahu taala anhu wirdu ko jaamoo ko yàlla ci biir yéene yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Allah tabaaraka wa taala laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiya Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin Allah wi tabaraka wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين وي الله تبارك وتعالى وند والله أريء من
nelaaɗo arii e mon tawa nelaaɗo oone kadi ko e koye mon ko e nder mon o jeyaa kanko nelaaɗo o azizun alayhi ma anittum kala ko ina tampina on e kala ko ina lora on e kala ko ina gaaña on ɗum ina satti e makko kadi harisun alaykum kanko nelaaɗo o ko jom ndeereeru e mooɗon onon tagoore nde fof onon leñol makko ngol fof kadi ne raufun rahimun bil muminina ko jurum ndeero kadi ne ko jurmotooɗo wonande julɓe goomɗinɓe Allah ɓe nganndeede nelaaɗo baaɗo ni arii e mooɗon o wi'iimo noon so tawii ɓe ɗuurniima ɓe njaɓaani jaɓde ko ngadduɗaa ko wiiɓe aan kam hasbiyallahu allah o kam heƴii kam allah noon deweteeɗo alaa so wonaa kanko kadi ne ko e dow makko koolnoriimi kanko allah woni jom al arshi mawɗo o sadaqallahu al azim ceerno neena yonente bi yàlla tabaraka wa taala wax na ci alquran aaya junñi jàng moo di ñëw na ci yéen nit ñi xam leen ni ñëw na ci yéen yonent boo xam ne ci yéen la bokk yonent bi naka azizun alayhi ma anittum lépp loo xam ne lu leen di lor walla lu leen di gaañ walla lu leen di indil jafe-jafe loolu lu tiis la ci moom te itam lu metti la ci moom lim leen bëggal rek mooy jàmm ak yërmande ak mbaax yonente boobu tam xarisun alaykum ku xër la ci yéen ñëpp yéen xeetam bi yëpp ku xër la ci yéen jàmm rek la leen bëggal aji yërmande la aji yërëm la ñeel ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla nee na ngeen yëg na ngeen xam ne de yonent bu mel nii ñëw na ci yéen waaye nag ginnaaw loolu yow yonent bi yow nag ak li la yàlla may yëpp ak lim la jox yëpp ak lim la defal ci ñoom yëpp su fekkente ne nag ñoom gisuñu loolu du mooyu nañ la yow nee leen man de xasbiyallahu yàlla de doy na ma te ci yàlla tam laay dëgër loolu moom yàlla mooy borom al arsh bu mag bi sadaqallahu al azim yo allah yo ceerno makko ñoodi moƴƴirde yo haandi niɓe to makko ceerno wi yo allah yo ceerno e seeram e makko jogdi moƴƴirindi o haandiniɓe to makko ceerno neena ñigan yàlla na yàlla fay ceerno cheikh alhaaj Mouhamed Saïd radiyallahu taala anhu moom ak ay sëriñam yàlla na leen yàlla fay pay bu baax ba mu leen yàllaloo ca moom allah timi anniyaaj maɓɓe e dental he timi anniyaaɓe almuseyd Tijaani Fuuta radiyallahu taala anhu allah timi anniyaaɓe julɓe he fof timi anniyaaɓe ɓe leñuna allah fof sallallahu sallam sabu barke allah inam sallam barke cheikhna ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu sabu barke albul ani azim وبركة سير من رضي الله تعالى عنهم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يا الله من أن ياجي مبدأ دنتال يا الله من أن ياجي مبدأ الموت شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه يا الله من أن ياجي مبدأ جول بفوف yo allah timmin anniyaaji maɓɓe e leñol nelaaɗo allah fof sallallahu alayhi wa sallama sabu barke allah e nelaaɗo mum sallallahu alayhi wa sallama e sabu barke cheikhana ahmad tijani radiyallahu taala anhu e sabu barke alqur'ani alazim e sabu barke ceerno men e seeram e makko radiyallahu taala anhum jamian allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ceerno neena yàlla matal ceerno ak ay sëriñam yàlla matal seeni yéene ci mbooloo mi yàlla matal seeni yéene ci jullit yi yépp yàlla matal seeni yéene ci taalibe cheikhana ahmad tijaani yëpp radiyallahu taala anhu yàlla matal seen yéene ci jullit yi yëpp
yàlla na yàlla matal seen yéene ci xeetu yonent bi yépp sallallahu alayhi wa sallama ci barke yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke cheikhana ahmad tijaani radiyallahu taala anhu ak ci barke alquran alazim ak ci barke ceerno ak ay sëriñam radiyallahu taala anhum jamian allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam. alhamdulillahi rabbil alamin. man ceerno ci ndigalu ceerno nee na alhamdulillahi rabbil alamin. jetti Allah subhanahu wa ta'ala. en jetti Allah subhanahu wa ta'ala. sant nañu yàlla subhanahu wa ta'ala. moƴƴanɗo en e oɗo sifa. moƴƴanɗo en e oɗo sifa yàlla bi nga xam ne moo ñu baaxe ci melo wii. keblanɗo en ndeɗo moƴƴere. keblanɗo en ndeɗo moƴƴere yàlla mi nga xam ne moo ñi waajal mbaax mii. o haandini en heen o rokki en. o haandini en heen o hokki en mu yellol musi mu mayni ko. rokkude en nde woni rokkude ɓe o rokki ɓe. rokkude en nde woni rokkude en ɓe o rokki ɓe. rokkude en nde rokkude mo en moƴƴere nde woni rokkude mo en ɓe o rokki ɓe. nee na mbaax bu ñu may nag mooy li ñu may ñi ñu may. no mbaɗa waade fof so tawi a rokkama dokkaaɗo. no mbaɗa waade fof soko tawi tan a rokkama dokkaaɗo nee na noo mënti mel su fekkente ni may nañ la koo xam ne ku yàlla may la. ma dañor e dañal muɗum. ma dañor e dañal muɗum di nga amaale ci biir am amam bi. enen fof eɗen nganndi en keɗima haala ka. enen fof eɗen nganndi en keɗima haala ka nee na ñun ñëpp xam nañu dëkklu nañu wax bii fi Ceerno wax. Allah walli banda o ina laaɓi sawtu o na laaɓi. Allah walliine kadi banda o ina laaɓi sawtu o kadi ina laaɓi. yàlla dimbalina tam kaset bi setna lool te itam baat bi setna. konnguɗi ɗine kadi ina laaɓi. konnguɗi ɗine kadi ina laaɓi. kaddu yi tam kaddu yu set la. noppi ɗi kay nani haa timmi. noppi ɗi kay nani haa timmi. noppi yi kay dégg nañ ba mu mëg. ɓerɗe ɗe noon. ɓerɗe ɗe noon waaye xol yi nag. ko toon nangol naftugol ngol woni. ko toon nangol naftorogol ngol ko toon woni. dégg nag bi nga xam ne mooy bi nit ki di jëriñoo dégg boobu nag ci xol wala nekk. so ɓurdirgol ina wona ko toon wonata. so ɓurondirgol ina wana ko toon wanata. su fekkente ne gënante dina am foofu lay nekk saxol yi. kono tawde ka keblanaɗo gaddanaɗa. kono tawde ka keblanaɗo gaddanaɗa waaye nag comme ka yow dañ la waajal indil la. a andano saka ñaagoɗa. a andano saka ñaagoɗa te liñ la indil xamoo ko woon sax ba di ko ñaan. so tawi tan gonɗingol ma ina selli. so tawi tan gonɗingol ma ina selli su fekkente ne rek sa gëm-gëm wér na. aɗa jaɓi a sikkitaaki. aɗa jaɓi a sikkitaaki nangunga ta amoosi sikki sakka. sikki ala a dañat ko poɗɗa dañde ko. sikki ala a dañat ko poɗɗa dañde. sikki sakka amul ne dinga am li nga wala am. eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala. eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala. ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala. ɗiɗo konnguɗi so en keɗima ɗi kala ko pamɗen hen e ko en pamani yo Allah rokku en gonɗinde e sellude. ɗiɗo konnguɗi kala ko keɗiɗen heen ko paamɗen heen e ko en paamani heen fof yo Allah hokku en gonɗinde e sellude. nee na ñu ngi ñaan yàlla kaddu yi lépp lu ñu ci dégg lépp lu ñu ci déglu lu ñu ci dégg ak lu ñu ci déggul yépp ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla may ngëm-ngëm ak wér.
laawol dañal ko heɓoto e ɗiɗo konnguɗi ko ɗon tan rewete laawol dañal ko heɓoto e ɗiɗo konnguɗi ko koye ɗum tan rewete neena yoonu am bini am ci kaddu yi ci foofu rek nañ koy jaarale moo di gëm ak dëgg so tawi o finiri ko hakkude ma e l'islam kanko ceerno radiyallahu taala anhu so tawi o finiri ko hakkunde maaɗa e l'islam neena moom ceerno radiyallahu taala anhu ci biir ay waxtaanam su fekkente ne dafa xëyee wax la sa digganteeg l'islam haalanma ɗum o haalanma ɗum mu wax la loolu so tawi o finiri ko ƴettude ɓernde ma o nawato nelaɗo Allah sallallahu so alayhi wa sallam tawi o finiri ko ƴettude ɓernde ma o nawato nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam su fekkentene nag waxtaanam bi moom ceerno keroog dafa xëyee jël sa xol yóbbu ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam o rewna ɗum e ɓure cheikhna ahmad tidiani radiallahu taala o rewna ɗum e ɓure cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu mu jaarale ko ci wax la ngëneelu cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu daña ko dañata ko dañata ko nga am ni nga e am neɗɗo andirta dañi tan ko tinde keɓinagol e ɓernde muɗum neɗɗo andirta dañi tan ko tinde keɓinagol e nder ɓernde muɗum neena nit ki la muy xamee ne am na rek dafay yëg tamakkun mooy dal ci biir xolam eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala yo Allah yomo moƴƴere kanko e seeɗaɓe makko eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala yo Allah yomo moƴƴere kanko e seeɗaɓe makko ridwanullahi taala alayhim jamian neena ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala moom ceerno ak ay sëriñam yàlla na leen yàlla fay koy bu baax ridwanullahi taala alayhim jamian Allah junnan en gurdam ceerno men radiallahu taala Allah junnan en kadi gurdam ceerno meɗen radiallahu taala anhu ngi ñaan yàlla tan yàlla guddal suñu fan ceerno radiallahu taala anhu waddanamo hen cellal e sembe Allah waddanamo hen cellal e sembe yàlla nag defal ko boolel ko ci wér ak kattan rokka en nande e jabde e gollirde e naftorade enenne o rokka en nande e jabde e gollirde e ɗoftade e naftorade neena yim tan yàlla may dégg ak nangu ak topp ak jëfandiku ak jëriñu Allah rokka en fandinde almudagal ngal Allah rokka en fandinde almudagal ngal yàlla may ñi yuuru suñu taalibe Allah duncana en worodeji ɗi fof Allah duncana en worodeji fof yàlla dakkal ñu saxan yi yëpp yo Allah addu afiya e rafiji ɗi yo Allah addu afiya e rafiji ɗi yàlla na yàlla indi afiya ci jàngoro yi yo Allah addu afiya e rafi jiilotoɗo yo Allah addu afiya e rafi jiilotoɗo o yàlla tan na yàlla indi afiya ci jàngoro bi nga xam ne mooy wër ci àdduna bi yo Allah yaltin ɗum leydi ndi yo Allah yaltin ɗum leydi ndi yàlla na ko yàlla génne ci réew mi yo Allah yaltin ɗum leyɗele meɗen ɗe yo Allah yaltin ɗum e leyɗele meɗen ɗe yàlla na ko yàlla génne ci suñu réew yi yo Allah ittu ɗum e aduna he fof yo Allah ittu ɗum e aduna he fof yàlla na ko yàlla jëlee ci aduna bi yëpp bi jahil Mustafa sallallahu bi alayhi jahil Mustafa sallallahu alayhi wa sallama barke Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu e barke cheikhana Ahmad Tidiani radiallahu taala anhu e barke ceerno e seeɗaɓe muɗum e barke ceerno e seeɗaɓe makko radiallahu taala anhum jamian ci barke ceerno ak ay sëriñam radiallahu taala anhum jamian allahumma salli ala sayyidina Allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin suñu sëriñ ceerno cheikh ne ci diggu ceerno neena alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin
kam ko ɗum tan woni ko woodani en heen o wi enen kam ko ɗum tan woni ko woodani en heen neena ñun loolu rek moye liñu ci ñeel sabu neɗɗo so tawi a anndi wonde ka baɗanteeɗo sabu neɗɗo so tawi a anndi wonde ka baɗanteeɗo naka ferɓantene nit su fekkentene xam nga ne yow ku ñuy defal la baɗanoowo ma o wi somi waɗaniima yettam baɗanoowo ma oone wi'iima somi waɗaniima yettam te kilay defal tam wax na la ne la su fekkentene defal naa la na nga ma sant i annene woodanma tan ko yettude mo wii annene woodanma tan ko yettude mo nee na kon nag yow li la ñeel rek mooy sant ko ina e dokke makko tabaraka wa taala ina e dokke makko tabaraka wa taala nee na am na ci ay mayam moom yàlla tabaraka wa taala ɗen ko cindodiraɗe e mujahadatu ɗen dokke ɗe cindodiraani e mujahadatu hoɗo tinnaare e tampere ɗen ɗe cindodiraani e ɗum nee na am na ci ay mayu yàlla may yooyu lënkoowul ak sonn walla ngóora keddiiɗe ɗe noon ko mahdul hibati wal ata'i keddiiɗe ɗe ko mahdul hibati wal ata'i keddiiɗe ɗe ɗen dokke ko laaɓɗum dokkal allah tan e ɓural makko nee na li des ci mayam yi tam moom yàlla loolu ci ngëneelam rek ak ci mbaaxam rek la koy mayee ngal ɗo dokkal noon ko heen jeeya ɗo dokke noon ko heen e jeeya nee na may yii yàlla may nag ci yooyu la du suñu coona du suñu jëf du suñu ngóora déedéet yërmande yàlla rek ak mbaaxam moo ñu ko may ko huunde tan nde allah heɓli to mum itti addi ƴefti ene waɗi en e nder mum ko huunde tan nde allah heɓli to mum itti addi ƴetti en waɗi en e nder mum dafa di rek mbir moo xam ne yàlla moo ko waajal ca moom indi ko mu jël ñu tabbil ñu ci biir loolu o rewnani en ɗum noon e ɗo rewnani en ɗum ɗo o rewnani en ɗum noon e ɗo rewnani en ɗum ɗo mu jaaralen ko nag ci fi mu ko jaarale en wadde woodani en tan ko yettudemo e yettude sababuyeji ɗi wadde woodani en tan ko yettudemo e yettude sababuyeji ɗi moo tax li ñu ci ñeel rek mooy sant ko moom yàlla tabaraka wa taala waaye ak sant sabab yi nga xam ne fa la jaaralee lii mu ñu may ko ɗum waɗi nelaaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam woni nelaaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam nee na sabab yooyu moo di yonente bi sallllahu alayhi wa sallam o wii nee na wax na ne man utiya fa shakara moom yonente bi sallllahu alayhi wa sallam wax na ne man utiya fa shakara wabtuliya fa sabara wa zulima fa ghafara wa zalama fastaghfara nde o ari haa ɗo o wi kala dokkaaɗo yetti maanti dokkuɗumo o maanti dokkuɗomo o ala jolfe moom yonente bi sallllahu alayhi wa sallam wax na hadis bii mu jàng ne man utiya fa shakara képp koo xam ne may nañ la nga sant gërëm ki nga xam ne moo la may wabtuliya fa sabara o jarriba o muñi nde wonno ak koo xam ne nattu nañ ko mu xam ne nattu bii ko dal kenn tegu ko ku dul yàlla mu muñee ngir yàlla wa zulima fa ghafara o tooña o muñi
وظلم فغفر وتونيا ويافي وتونيا ويافي نيتونكو مجنكر وظلم فاستغفر وبوتشيتورا وتوني تاوي اوتينياني وبوتشيتورا وتوني تاوي اوتياني مرجول توني فك تايوكو ويافني مدادي سكو جنكر دواري هادو وبي كان صلى الله عليه وسلم دعو حالها واريها دو نينا موم يونت صلى الله عليه وسلم بيمو وخي نينت كادوي با يغ في صحابه بيمو بين وابي نون هولكو ووداني دومن صحابه بيمو بين وابي نون هولكو ووداني دومن صحابه يي نكو ñiga belal fi ñi melni ñooñu lan mo leen ñeel أولئك لهم الأمن بين إن وودن دومن هولار أدنى الآخرة أولئك لهم الأمن بين إن وودن هولار أدنى الآخرة نينا يونت صلى الله عليه وسلم وخني ñooñu ñi nga xam ne ñi melo yi ñooñu kóolute ak sécurité ñeel na leen aduna ak àllaxira وأولئك هم المهتدون كبين دينغوني فيو بفيونا كدين وهم مهتدون بين كديبوني فيو بفيونا نينا ñooñu tam ñooy ñi nga xam ne dañoo jub ñooñu tam ñooy ñi yàlla jubal yo Allah libene ben yo Allah wad'en e ben neena mi ngi ñaan yàlla nak yàlla lañu yàlla def ci ñooñu dokke makko ne de o rewni to bangi tinnare neddo e sipirde e fitanum dokke makko ne kadi kanko Allah de o rewni to bangi tinnare neddo e sipirde e fitanum neena mom yàlla ay mayam yo xamne min ka jaarale ci gorgorlu nit ki ak xeex ak bakkanam والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وفي القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بين غاندودا تشيبيري ابيتالي موين بين غاندودا تشيبيري ابيتالي موين يالا نينا ñooñu nga xamne beure nañ ak seeni bakkan den tima gopi Allah godditima dum den tima gopi Allah godditima dum den tima gopi Allah godditima dum ñoo xamne moy tandiku nañ ay moyu yalla te itam sore nañu moyu yalla yi golliri jaberoje Allah golli dum sabu yiddemi golli jamiroje Allah kadi golliri jamiroje de sabu yiddemi min Allah te jëf nañ ndigalu yalla yi te jëfe nañ ko ngir soppuma man yalla ngoppi kade de sabu huldemi ngoppiri kadi kade Allah de sabu huldemi te moy yalla yi tam bayye nañ ko ngir ragal ma man yalla لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا mi wondiri mami fewnuɓe laabi paaɗe e amdi mi wondiri wonde ɓen mami fewnuɓe laabi paaɗi e amɗi yalla nena ñooñu jiinnane dina len jubal yoon yi nga xam ne dañu jëm faman man yalla ko min ne rewnataɓe heen ko min ne rewnataɓe heen manit tam yalla man ma len ci jaarale o wi wa inna allaha lama al muhsinina o wi wa inna allaha lama al muhsinina Allah tabaraka wa ta'ala o wi mi wondiri miɗo wondi e moƴƴinɓe o wi mi wondi miɗo wondi e moƴƴinɓe nena yalla tabaraka wa ta'ala waxnane man yalla giñna magi and ak aji baxani ɓenne kadi yo Allah yentine en mumen ɓenne kadi yo Allah yettin en mumen nena ñu ngi ñaan yalla ñooñu tam yalla nañu yalla yeggale ci ñoom Allah kadi lima en e mabɓe Allah kadi lima en e mabɓe yalla nañu yalla lim ci ñoom ha joni tan ɓeydoɗen tinnade no moƴƴi o wi ha joni tan ɓeydoɗen tinnade no moƴƴi nena ba léegi rek nañ gën a góorgóorlu bu baax en tindinama en pindinama
en tindinama en pindinama nena jindinañu tawi tam yeenañu ala ko seeramɓe ɓe keddani en hay hunde ala ko seeramɓe ɓe keddani en hay hunde ɗum lelnu ɗum suñu sëriñ si gesal ko ina foti naftorede ko ina foti naftorede loo xam ne lu ñu war a jëriñoo la wadde noon yo allah naftire en konnguɗi maɓɓe ɗi eɗen ñaagi allah yo allah naftir en konnguɗi maɓɓe ɗi nena ñi ngi ñaan yalla nañu yalla jëriñoo seeni kaddu yi ɗum woni nande e jabde ɗum noon woni nande e jabde loolu nag mooy dëggu ak déggu o wattana en heen faamde o wattana en heen faamde ɗum mboole musu nag déggandiku e gonɗinde ɗum e fiɓde ɗum e gonɗinde ɗum e fiɓde ɗum ak it gëm ko ak fas ko o newnana en naftorade ɗum o newnana en naftorade ɗum mu yombalal ñu tan jëriñoo ko yo allah noon yoɓ ceerno en jobdi moƴƴiri yo allah noon yoɓ ceerno en jobdi moƴƴiri nena yalla na yalla fay nak ñoom ceerno pay bu baax jobdi moƴƴiri ndi o haandiniɓe to makko jobdi moƴƴiri ndi o haandiniɓe to makko pay bu baax ba nga xam ne moom la leen yallaloo ca moom yo allah ɓeyden ɓe hurum e teddungal e mallinede to ɓe keedito yo allah ɓeydan ɓe hurum e teddungal e mallinede to ɓe keedito yalla na leen yalla yokkal horma yalla yokkal leen teraanga yalla yokkal leen jegeyaale ca fa ñu féete yo allah ɓeydan ɓe jaɓeede e jaɓaneede yo allah ɓeydan ɓe jaɓeede e jaɓaneede yalla na leen yalla yokkal nangu ak nangule ɗum woni golle maɓɓe ɗe ɗum woni golle maɓɓe ɗe loolu nag muy seeni defi ceerno ne ceerno men oone kankone yo allah juurnan en nguurdam makko kankone yo allah juurnan en nguurdam makko neena ceerno tam ñi ngi ñaan yalla yalla ni yalla guddal ay fanam yo allah waddane heen cellal yo allah waddanmo heen cellal yalla nag wacci yalla boolen wér wadda heen sembe wadda heen sembe boole ci tam kattan taw ko sembe alliyankeejo tawa kadi ko sembe alliyankeejo fekk tam kattanu yalla la on noon loore alaa e gaaga muɗum on hatta noon loore alaa gaaga muɗum nena kattanu yalla jooju nag noot amul ginnaawam yo allah waɗanmo noon yo allah waɗanmo noon sabu barke allah e nelaaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam allah e nelaaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam ci barke yalla ak yonente bi sallllahu alayhi wa sallama sabu barke ceerno men cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala sabu barke ceerno men cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu sabu barke sunu sëriñ cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu sabu barke ceerno e seeramɓe mum sabu barke ceerno e seeramɓe mum ak ci barke ceerno ak ay sëriñam sabu barke ceerno men oɗo e kankone e denndangal seeramɓe l'islam fof e sabu barke ceerno men ɗone e denndangal seeramɓe l'islam fof ak ci barke sunu sëriñ yi ak mboolom sëriñu l'islam yépp Daka kam hande dental ngal majjuɗo hen Daka ina famɗi kono Daka eɗen gandi waɗira ko Allah e nelaɗo muɗum gila ceerno Ousmane Thiam ne waɗi bandaji ha heewi ne haali hen haala Daka no fuɗɗori Daka oɗo no fuɗɗiri ni Seydi El Hadji Mouhamadou ibn Saïd radiallahu taala anhu kañum fuɗɗi Daka jokkodirɗo Daka gadiɗo o Seydi El Hadji Ali waɗino ɗum kono koko taƴodirno wona Daka no waɗirte joni ni
eyyi no waɗirte joni ni ko ceerno radiallahu taala anhu fuɗɗi ɗum en nani hen noon sifaji goɗɗi no haalirte kono fof kanko gotum mi nani eɓe mbiya Seydi El Hadji Mouhamadou ibn Saïd radiallahu taala anhu ko kanko fuɗɗi Daka ina selli ko kanko fuɗɗi Daka nde wonde Daka e sifa oɗo ko kanko fuɗɗi ɗum kono ko Seydi El Hadji Ali o ñemtini ɗum eyyi neɗɗo noon nde wonde aduna o sa fuɗɗi moƴƴere ko ɓeydi hen fof ko an tan nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam l'islam o nde o fuɗɗi ɗum ko kanko ko e makko l'islam jippi kono noon sahabaɓe makko cari l'islam e aduna he fof woni ɓural l'islam ngal so keewal woodi ko nelaɗo jeeyi ɓural ngal eyyi ɗum waɗi ceerno men Alhaji Mouhamadou ibn Saïd radiallahu taala an ko golle Seydi El Hadji Ali o jokkiɗo eyyi Daka kam ko golle maɓɓe tan ceerno noon woni fof maɓɓe ceerno Seydi El Hadji Mouhamadou ibn Saïd radiallahu taala anhu ko kanko woni mo seeremɓe makko kanko woni daroggal seeremɓe makko sa wi ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd tan a haali Seydi El Hadji Ali a haali ceerno Mouhamadou Baba Talla a haali ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala anhu ɗum waɗi golle ɗe ko golle goto happeren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seeren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas teren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seeren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas bandiraɓe julɓe caggal yettude Allah e julde e nulaɗo makko o Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam woni ɗo ko ayawo habrirde mo ganduɗa o ko 2STV wiyete kamɓe gari ɗo salminde Daka guijolonnaɓe foof no potirno ɓe jettima ɗo noon so wiyama Daka guijolon ina jogui guure coomiɗe e nder hen alay saago guure ɗe guinne ganden ɗum so wiyama Daka guijolon famama guijolon ina e nder hen so wiyama Daka guijolon famama downdu ina hen so wiyama Daka guijolon famama wudduru ina hen so wiyama Daka guijolon famama aali wuuri ina hen so wiyama Daka guijolon famama mbahna ina hen e guure kadi takkiɗe ɗen caggal salminde dental ngal e julɓe tawtoraɓe ɗo ɓe ko ñalawma hande mo joɗɗen hande ɗo koye dowuji jabaɗi mawɓe liggino ɗum ha ɓenni Allah hokkini en tawtoraɓe sen mbi Daka guijolon ene wayno ɗon ko jumri ko Daka ceerno Aliou ceerno Aliou noon soome mum ko fof guure ɗe fof nde minen e famɗude duuɓi min garɗo ko 1958 e nder wuuro he ɗo min neyi ɗo min mbaɗi fof kamɓe mawɓe ɓe koɓe tusi ɗo ha yiya hande ko e nder tutete ɗum ene famɗi e duuɓi men en saha kamɓe noon koɓe coyno to Allah ko fuɗɗi suwa gas ko fuɗɗi yiyat tan ƴettode wordani Allah kanko mo Allah rokki ngal ɗo gueɗal ɗo hono Seydi Mouhamadou Saïd hakkude makko e jinnaɗo ko koyɗe alliyankoji e gilli alliyankoji saabu ko 1917 1817 917 Allah itti ceernajo o hono ceerno Mouhamadou Saïd ari Allah addi ɗum ɗo guijilon ɗo janggude ɗo ceerno Yero Ballo ko ɗon ɓe jindiri ɗon ɓe gandodiri ɗon nde ɗo hunde ɓe tawi ne fewja to Allah ne fewjane gasi eɓe deggini ɗum ɓe gonde ɗum ha on jeyaɗo Allah rutti ɓe continue ɓe jaadi ha to ceerno Mouhamadou Baba ɓe gonde on ha haaji maɓe gassi to banggue bindi ko wiyete ko ɓe keddi ko heddi ko Allah jaɓaniɓe kadi kamɓe ɗiɗo fof ko ceerno Mouhamadou Baba tottiɓe lawol ngol ardiniɓe lawol ngol on adi waɗande ɓe ɗum eɓe jokka moƴƴere noon moɓe jii fof ɓe jaaha ɓe dartaki e nden golle noon Allah ɗaccani hen hay goto ɗum woni ko jiiɗen ko mo Allah nodduno hen fof ene nooto won aroɓe won arɓe won heddiɓe ɓe en jiyani gila Allah feeñi pela maɓe ɗiɗɗi noon ko jokkinoɓe makko ko fof ene ɓeydo jokkade ko yindirno sabu maɓɓe ko ene ɓeydo yindirde ha ta oɗo joom radio o ono Baba Dabbo Ndiaye baba makko Alhaji Dabbo ko hafizul Qur'an koye mawɗo Fuutankoɓe resnama lefol to Wudduruɗo hande sa limi ɗo Wudduruɗo ɓuuri 70 andi kay on ko Daka mum so radio ngo woni radio mum ni ko noon Daka woni Daka mum
salimi dondu ko noon salimi keɗɗele ko noon salimi aliou ko noon salimi bakana dow e bakana tes fof ko noon ha tigguere guure jeeɗiɗi fof ndende makko kanko salimi nde ɗo yarande guira ko ummi Casamance e to ɗo wadni Allah noon so Allah aɗen hande poɗɗen ko ƴewde holto ɓe gummino e holko ɓe gonno e holko ɓe jahanno kamɓe de wonno hada ko Allah wona aduna kamɓe ɓe gumminide hunde wona yiyede wona tinede ko Allah tan meho heewi ko arka ko ari julde ko ari kanko o jeeɗa o pa galle makko o pa korka makko o ara o horɗo hajma seydou o juula ɗo o pa duwal makko e galle makko toon ɓe ganda ɓe cikka mataw ɗum ko famɗude haaji kono hande anduɓe gandi ɗum wonko firti noon Allah waɗnimo hoolare e ceerno Alhaji Seydou Nour noon Allah waɗnimo hoolare e Sharif Dayibou noon Allah waɗnimo hoolare kanko oɗo ceerno e Sharif Mouhamadoul Mouhtar happeren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuurɓe Gunas teren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuurɓe Gunas ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ceerno Ousmane Baɗa dental Daka Madina Gounass mbo Rosso Béthio o wimon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ha hande tan enen jetta Allah ko moƴƴi en ɓooyiɗo hawrude DSTV ne ɓooyi men ɗo tawde ɗum woni hanti aadi bil aadi hakkunde men e DSTV min du ono galle DSTV ne feewi yo Allah waɗanɓe kawral e beldal ɓe ɓeydo yaarude yeeso so ɗum ɓenni Allah addi min gila ñande uddital ngal min jetti Allah no feewi e laawol he min ji'ani hay caɗele goote e laawol he no gandirɗon tan hikka hitande nde no nde wayni Daka Rosso Béthio hoɗirɓe ɓe Rosso Béthio ko aynaɓe e remoɓe onon fof on nani hikka remru ndu no ndu wayi no ndu bonniri toon kono haɗañi aroɓe ɓe kam o sikkino ɓe mbawata arde kono Allah waɗi suturo ɓe ngari oɗo waktu joni ummade toon pulla ara ko pellital mangal hakkude julɗele ɗiɗi wona hunde wemde wadde déplacé lewru mai tawat ko jawdi ndi hadi tampi pullo kadi woppa jawdi mum ara on ɗon waktu ko pellital mangal yo Allah yoɓmon moƴƴere Daka noon so neɗɗo anduno ko woni hen sikki ala ɓeɗo julɓe hawruɓe ɗo noɓe potini e ndiɗo needi goto fof no deeƴi ina huccite Allah wona hunde wemde a famat tan yamirore Allah no ardi no yamirore Allah no ardi a famat tan puɗɗuɗo ɗum ɗo ko alliyanke so wonano alliyanke duuɓi 60 hikka tawatno ko firtima kono no fuɗɗornoni hitande fof no ɓeydo yaarude yeeso a famat ɗum ko ɗum Allah kala ko woni Allah duumoto
jokkoto moƴƴat duumoto jokkoto moƴƴat ɗum ɗon woni ko ceerno Siraju Din ko de ceerno yeyi nde yimɓe ɓe fof mbino ko Daka waɗata hankadi fusi joom Daka maayi de ceerno Hawre Ladial ɗon kewendi ndi ɓeydi ha ɗo ɗo jaraten han nden so Daka gasi wonata waktu taw fof jaltiɗo nokku o kono ɗo joni haɓe gona yaltude ha kikiɗo tawa ɗi jaltidani ɗum noon ko keewal ko yettere Allah keewal sunniyankewal ngal Allah waɗi barke happeren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e Gunas teren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e Gunas so terɗe so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade Gunas. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam en dewni ɓural ngal e teddungal ngal e ceerno men Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ha yetti ceerno men Cheikh Siraji Din radiallahu taala anhu en calmini dendagal bandiraɓe ɓe en calmini dendagal julɓe to mbawi wonde aduna he foof kala kadi yeeɓoɓe ayaw habrirde 2STV en calmini ɗumen en juurimamaɓe en ñaganimamaɓe Allah moƴƴere kadi en beltanimamaɓe sikki ala eɗen jooɗi ɗo e Daka Madina Gounass eɗen jooɗi ɗo noon hande e Daka Bollumbal Baalaji e gardugol ceerno men ceerno Ousmane Gadja mo ganduɗen enen foof kanko woni mo kucciɗen ɗo kanko woni mo jooɗoɗen ɗo kanko e dendagal miñi ko en e almuɓe makko e ɓiɓɓe makko e fofo makko woni ɗo hennene ɗum noon sikki ala ko weltare tan e weltanade julɓeɓe e weltinirde julɓeɓe ko wona e dow mum ko hono ɗiɗo jammaji jeenayyi ɗi yimɓe gonata e ladde ina ndewa Allah ina nodda nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ina ñaago Allah moƴƴereji muɗum e ndenka muɗum ko ɗum woni ko rendini en ɗo eɗen beltodira e koye meɗen e ballal 2STV e gardugol Hammi Amadou Ly wondude musidɗo meɗen El Hadji Abou Ndiaye e dendagal équipe mabɓe foof eɗen beltaniɓe kadi eɗen ñaganoɓe Allah moƴƴere nde Allah junnantaɓe koɓe gone dow mum ko Allah rokkaɓe hen cellal Allah rokkaɓe hen ndam gam barka annabi sallallahu alayhi wa sallam ceerno Abou Ndiaye min calmini min juurima assalamu aleykum wa rahmatullah eɓe mbiya on bisimilla mon no moƴƴi o yeɓe mbiya on kadi bisimilla mon no moƴƴi min beltima no feewi o yi hawrude men e oɗo nokku mo ganduɗa ko nokku barkinorteɗo kadi ko nokku yurmede kadi ko nokku faabo kadi ko nokku coccugol ɓerɗe kadi ko nokku lawƴugol ruhuji kadi ko nokku lawƴugol jikkuji kadi ko nokku peewal ittowo neɗɗo e majjere watta ɗum e gandal itta neɗɗo e puural watta ɗum e peewal itta neɗɗo e baasal watta ɗum e ngalu itta neɗɗo e donkal watta ɗum e sembe itta neɗɗo e karamburagal watta ɗum kaaray sire itta neɗɗo e jiyagu watta ɗum dimo o wi dimɗinaɗo e jeygol o wona dimɗinaɗo dimo de ala kala naɗɗo ɗo on ko dimɗinaɗo e jeygol o wi ɗum noon baalaji foof e jowguel foof wonan eko nande e mabɓe eko heddi e mabɓe eko hodde e mabɓe eko jiide e mabɓe kamɓe fof ɓe calminiyama ɓe bismima on kadi ɓe beltanima on kadi eɓe ñaago Allah tabaraka wa taala nde Allah junnanta on gurdameje moon junnana en kadi gurdam ceerno men o ɓooyen hawrude ɗo o wi zamanude ceerno mawɗo mabɓe o yiitimo nde ɓe gari e oɗo nokku koye lewre ɓe kawri o wi ceerno Mouhammad Saydou andamo no feewi eɓe gone feƴƴude leɗɗe ɗe lekki fof ki mawɗo o yani o wi ɗon e ɗon o yiya lekki ki yana o ɓenna e gotki o darotako tawa kadi kin lekki yani Allah ina rokkimo sembe ina rokkimo baawal o wi Cheikh Siraji Din wi
oɗo kam holi kañum ɓe mbi oɗo wiyete ko ceerno Gajja o wi ala o wona noon wiyete o wiyete ko Seydina Aliyu o ko Seydina Aliyu jogi foƴƴere makko nde ko coñal Zilgaffar e daaɗe heferɓe ko ɗum woni jambere makko nde waɗata leɗɗe ɗe ni o wi ko noon woni no soñirta leɗɗe ɗe o wi o noon min garduno ɗo min gondi e mawɗo o ɗo haa ɓen jeehi Allah rokki min ceerno men Ceerno Ahmad Tijani ronti fof alhamdulillahi rabbil alamina kala garɗo ɗo malete o wi embo wasi yo dendagal julɓe fof kala malaɗo yo Allah addu ɗum ɗo arata ɗo noon so wona malaɗo ceerno men Ceerno Alhaji Mamadou Saydou o yitata so wona mbo Allah yiiti mbo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yiiti mo ceerno men Cheikh Tidiane yiiti ko on de woni o Cheikh Siraji Dine yitata o yiitatambo so wona jiinoɗo ɓe jogorɗo yiidoyde e mabɓe on tan kadi yiidata e mabɓe on yiyatambo on wondintombo en jetti Allah noon kolluɗo en mbo gonduɗen e makko gurdam men e mayde men iman men e ƴiƴam men e tew men e yidde men e gonɗugol men fof koye makko mbaɗɗen eɗen ñaago Allah yo Allah addanen ɗo ko heddi ko fof kala malaɗo yo Allah addu ɗum ɗo hay malkisaɗo yo yaafore sabu nani inde makko walla inde Gunas walla inde Daka yo Allah wattan bo moƴƴere happeren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e Gunas teren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e Gunas Dolo